imamo veliki broj i modela, možda i najveći do sada, i veliki broj fotografa. Fotografe imamo iz Hrvatske, iz Rijeke, imamo iz Kragujevca, imamo iz Kumanova, iz Makedonije. Imali smo prethodne godine iz Bosne, iz Beograda, raznih krajeva. Očekujemo možda još par gosti iz Kraljeva, ali to je otprilike to. Neka moja blaga procena je između 30 i 50 učesnika ove godine. Prvi put, kao što pomenuh, ugostit ćemo Bele orleve iz Beograda. Na Viteškom saboru ovde smo ih pozvali da budu gosti i da nam pomognu da nešto malo promenimo ove godine. Jer mi koji smo polaznici svake godine ovog safarija smo već dosta toga i fotografisali. Prve godine, 2011. kada smo krenuli sa organizovanjem jedne ovakve kolonije, to je bilo baš onako pešačenje, nekih 7-8 km. Gornji kanjon reke je fotografisan, ostaci tih manastira između Zabrege i Sisice, to jest iznad Namasije, da bismo onda svake godine nešto novo uvodili. Od 2015. godine smo prvi put krenuli sa modelima, znači tada su ove devojke bila 7. i 8. razred, bilo i dečaka, tako da svake godine je bilo na različitim lokacijama, pa čak i 11. 15. novembra bilo je i loših vremenskih uslova i magle i kiše, ali nismo odustajali i eto, već je postalo tradicionalno ova generacija momaka i devojaka iz Zabrege koji učestvuju, eto, čekaju tu jesen da bi te fotografije, da bi stvari oni poslužili kao modeli i uvek je stvarno bilo prelepih fotografija, da sad ne nabrajam imena autora, ali 2 i 3 su nagrađivane na svetskim izložbama, recimo u Tadžikistanu, na Kipru, u Makedoniji. Za svih ovih 12 godina mi smo to sačuvali za sebe. Da to bude naš dan kada ćemo naše udruženje, naši ljudi iz Paraćina, fotografi iz Paraćina zapravo da daju sebi trenutak da naprave neke dobre fotografije, da se družimo, da manje iskusne uvedemo u tu neku kreativniju, bolju fotografiju, da im pokažemo trenutak gde mi možemo, ko je iskusniji, da razgovaramo i da radimo sa mlađim autorima. Godina sam baš prijatno iznenaden. Meni je drago što se ova organizacija dešava po 12. put. Ove godine imamo i vitezi, imamo ove modeli što su i to što Bokac iz Paraćina i Vlada iz Zabrege rade za ovaj region je baš onako lijepo. Često dolazim porodično. Nisam, da budem realno, pre 5 godina nisam ni znao za dolazići od Makedonije. Ali evo sad kad dolazim u ovaj kraj u Srbiju, obavezno svratim tu, bar doživam, u najmalo doživam u prirodu, a poslije u celo okruženje ljudi. Ovo je tako lijepi region, tako lijepa priroda, tako lijepi ljudi, to je strašno. Jedino, znaš, što treba, znaš, cijela ova organizacija da se diže na malo veći nivo, da ostatak Srbije i ostatak Balkana dozna za ovo mjesto, za mogu da dođu, da uživaju i da, ako možemo mi da kroz fotografiju prenesemo to što vidimo i što doživljavamo. Poslovno sam bio ovaj tjedan u Srbiji, tako da nakon toga mi se pružila sjajna prilika da sa ekipom iz Kragujevca, iz fotokluba Kragujevac, dođem tu, družim se sa ljudima, upoznam nove ljude i provedem jedan divan dan na ovakvom fotosafariju. A ovo što sam do sada vidio izvanredno, ljudi su opušteni, dobronamjerni, dobra vibra, dobro zezanje, sve super.